ram tuk thla ni sari February ni sari sa ni le somni parukania khovel thil thleng lang sar te kan han lor le dona o hei tun lai chu US le Iran boruak so sang khop maya nimin lam khan omana Iran official tele US official ten in biak nan kalpuya kan hre tangin US khan Iran laka beipui thlak na kalpui turin malak na lian takak anaya Iran chevel tuipuya indolong rual US khan ahung thar fur mai ni kha khovela indolong lian berber USS Abraham Lincoln te chuta chuan US chuan Iran nei tuipuya aron chopa Arabian Sea baltlangin helai tuipui le chevel Iran nei tuipuya hian USS Abraham Lincoln le strike group rualte an ther furmai ral thuam fam kim nen chutiang chuanin indo thlona po thanem tak an omania tin helai rambiala Middle East rambiala hian US base rang-ranga hianin US chuanin ral thuam ran tak ada thar boka F-15 fighter jet engamaza da belintin thlona tuipur angchi tengkarte chumai baka indo thlona chisang baka hianin military transport aircraft anti sipai mamo phur thlona lian engamaza tumti rani boka US sipai mamo indo na lo thlen palthula an mamo turang chen phurlut zut bokani chutiang chuanin US chuan malak na lian taka kalpuya kha Iran nena nuclear deal nei tura US sina Iran an vau khan na pakhatania Iran hian US du dananga deal an kalpui lawani chuan US hian heng ral thuam hmang hian Iran a beithut don ti kha Donald Trump atong kamani khawang khan Iran po hian indo ai chuan ti in US nor na chu changin inbiak na dokan lamaron pan mekania Turkey inbiak tum khan niama ro chu Iran hian ruam manna thararon siama zirtopni khan omana ni se inbiak na nei ni se ti te pokan puan to kha khatiang che khan inbiak na kalpuya nia amaro chu a hlotling lutuk lova inbiak zel an tumani chutiang boru kar le inbiak na han nei zo chuan United States chuan Iran laka shrek na thar a kalpui thu apuanga United States chuanin Iran oil thon chua chungchanga hian target oil phur long sompali laka rek na asiam thu te tiang chuan ma alak tur thu kha puang ngalani kha US State Department thu puang tu Tommy Picot chuanin Iran hian oil atanga asum hu te diklo takin a hmangani khovel mun rang-ranga a hnuaia helpol le silai keng te tranpuinan te fan atan asem chuak le tin aram chunga mi puiti du dana na hmangani tin thu chu asiam zoya chuwangin Iran mai ba ka ama dor tu oila ama dor tu te rek telan ni tur thu US chuan an puang ta ani Donald Trump sa khan Iran laka hian maximum pressure kalpui ania na takin Iran kha sum sanction economy lama khan rek ania nor chau ania riteng chon malak na local pui to tuna US in Iran a rek na thar tura longsom pali transaction in nam hnai te a rek na hianin Iran atanga oil lei chuak tu chutiang kantirnan Turkey flek nei angchi tengkar te India te United Arab Emirates te po US rek na thar tur Iran nena oil chungchang anin zom na awangin chumi anin zom na kai hnoi long a te US chuan rek na thar asiam don nia soi ani tani Iran an boi khop maya kum sanga ko somsari le pakwa khan Islamic Revolution Iran a hian athlenga an sarkar pai thla in tuna hian an sa kho kalphung angin Iran chu kai ruai ani Islamic State aron piang chho ani kha mi puite hian in ro rel dan hi an lom te chiambik lo voi doi lo protest kalpui halo ni to sangni somni pani phei khan chuan in protest alian tham hem khop maya tin tun tum protest December thla top lama tanga January thla top lam thlenga Irana protest nei po kha turu takani media tam tak ta chuan in mi sing te lan thi ni nan soi hian ani kha thil thlenga wang khan Trump chuan Iran mi pui chan nan ti in malaka tum thu te po kha soya maro chu nuwa Iran chungchanga US nor na hi chu nuclear chungchang ani fowa tunruma po hian nuclear chungchanga US chuan ron khal gol le a nuclear chungchanga hian in biak na Iran hian nei ngei turani uranium enrichment level te po maintain to turani lova 3% ai sang in maintain to turani lo chumai ba ka Iran hnuaia helpo le approximate militia te Iran ina atran puina ko a hianin Iran hian ahmalak na zong ati to pangai ti te tun tum oman in biak na US agenda te jingami ani kha chuti lai chuan United States chuanin Pacific tuipui le a che vela ri hlo kai hnoi phur long te
ala be chhun zom zel ani kha thria tangin US khan Caribbean Sea te Venezuela bul tuipui ate atiang khan rui hlo to ru tele rui hlo manga sumdong tenen in dona kalpui ani kha khata khan be pui thlang na voi engemaw zat nei ani to a mi somtel te meu an thi to ni Tuthar bera chuan United States sipai te hian Eastern Pacific Ocean anti Pacific khochaklam tuipuya ruihlo phur long an beina hian mi pahni US sipai ten an thatle to nia soi ani hemi chungchanga hian US Southern Command thupuang tu chuan thu chua aron siama US military operation Latin America mi te chuanin malak nan kalpui narco terrorist pahni in beina an that ni in US lam Southern Command thu chua chuan atar lang ani heng mi pahni te hi drugs trafficking lama in nam hnoina thuk tak nei an nia long hi US indolong te hian an zuya an be nia soi ani US be pui thlak na hi Pacific le Caribbean tuipuya hian nikum lama tangkhana kha tokin a thleng fawa voin thleng hian mi za somni paruk borvel drugs trafficking le narco terrorist an thi to US set na wangin an thi to nia soi ania in be na nikum lama tanga nikum September tanga voin thlengin US indolong chet na voi somthum pali a thleng to US hian be pui thlang na voi somthum pali nei to ani o heti la hian tunlai chu sumdon na huang chunga US hian India anur na saviava chuti lain EU ramten India chu tho puya sumdon na lian tak nei pui turin malak nan run kalpui ta a US le tho pui te po hian in US a in nga na ti tem tuin khovela mi hring tamberna India nen sumdon ton da zau zok la lian zok nei turin ma an ron la ni kha chutiang chuan Donald Trump point EU a thian ram tena an hoisan mek le an kalsan mek chu hria in India khovel mi hring tamberna India laka tarif sang tak akalpui 50% akalpui kha 18% ati thla ti te kan puan to kha chutiang te chu ni ya chuti lai chuan in Donald Trump hian in India chu Russia oil leito lo turin atia an leito don lo wangin 18% aka ti thla ni te an tia Venezuela oil leiturin India po chu hunrem chang siam sak ani chhota a India tan po hian ani ve hrim boka Russia oil akum enga maza thai kan lein ngatta a Russia Ukraine in dawnu pe hian chuanin Russia hian discount sang tak discount thatak manga India tan oil a supply thei wang hian India po hian Russia tanga oil lei hi alet enga maza tin ati tamani kha maro chu Russia adorna sum chu Ukraine in dawna Russia hian a mang tangkai nei ti te khothlang lam thu soidan ania chu wangin India laka hrek na te tin tarif lama norna na tak mai Donald Trump khana kalpui ani kha chu wangin India tan po hian in Russia a in nga ringot hi thil fin thlak berani lo na chin om ve tho Russia dorna ti top vek si lovin khothlang lam a hoi te po anga ya oil import tur hian oil la lut tur hian Russia cho bazar lovin khothlang lam panga te tin Venezuela lama te po India hian amita len chhota ani sarkar lai pui chuan energy lama mambo phurung na turin Venezuela le ramdanga tanga crude oil la lut turin ain hon reng thu asoya hemi chungchang hi US le Delhi in trade deal an siam nuwa soi chua ania mase sarkar lai pui chuan Russia tanga oil le ti top ngal vek tum lam ka engma soi lang lo thungani Ministry of External Affairs thupuang tur an dir jai sual chuan thu thar the dar tu ten an kom na he ti hian a soya Venezuela nen hian in zom na hlun tak kan lo nei to thina energy lama po thodun na thui tak kan lo nei to a hemi ni wang hian sum le pai thila a hlok dana zirin Venezuela le mundanga changpo a crude oil laklu thei dan kong zon chu kanin hong rengani ti na soi randir jai sual chuan Venezuela chu hunrei taka tang to a energy partner India tan ani thu te sumdon na le investment thlenga an lo tho pui thin to thu te atar langa India hian kum sang ni som pakwa sang hela som ni chung khan Venezuela tang hian crude oil a lei thina US lamin shrek na han ti chhuaw wangin a lo ti top le to bok ani kum sang ni som ni pathum ni li khan India chon Venezuela tang hian oil a lei le a US shrek na wang bokin ti to pani le bok
tuna ri chuanin Venezuela sarkar chu US sipai malak na wangin an president te man an nia tuna hian US su thuk takin Venezuela hian in rol ta chuwangin Iran dor lovin Venezuela India po hian dor tur ni ti hialin US ka tong chuaka chuwangin Venezuela a dor thina wanga US in a lo hrek thin chu tuna hian India tan konga in honga Venezuela chu US hrek na tur lovin India chuna dor thei don nia soi hani US President Donald Trump and India in Russia oil lei ati top tier anga alo chhal to chu Randir Jaiswal hian India chuan energy chok lu chu aramina momona angzelin thutluk na siam thin zok ni in asoi o Myanmar lam hian hoile lokila in thlan pui an kalpuya an neyan nei zo to a hi sipai sarkarin an mani ro relna so ngena ta na anti ani pakhata khovel sarkar pompuina andu wang pakhat te poni amaro chu Myanmar sarkar in thlan pui kalpui dan a hianin sarkar tam tak chun lung oilem lova ti luina mangte ten an mani chan thatna turin ro manna an siam mai nei ti te chuan muthiam ve veka Myanmar telna Asia chim chaklam ram intel khom na Asian tepon Association of Southeast Asian Nation tepon Myanmar in thlan pui chuan pom lo thu tepon puang to nge ni kha chuti lai chuan Myanmar Union Election Commission ina anram in thlan pui December sang ni somni panga tanga January sang ni somni paruk chunga nei result kim changa ti chuaka sipai thlo party Union Solidarity and Development Party USDP chuan National Parliament in thlan na ya khanin seat zanga somret paruka tangin zathum somthum pakwa anla Ramdan pui noya Parliament a seat za somruk paruk chu sipai tan hausa hrim ani boka USDP le sipai lam hian seat zanga panga an nei tling don ti na ni hi seat omza ta tanga za somret paruk atling in thana hian party dang somni pakhatin seat khata tanga seat somni te an lave ania hi an la lo tluk angani teng khop chuanin sipai lam hian Parliament a hian member nga don ti na nia sipai hian seat za somruk paruk an nei sa hrim bokani March thla a Parliament thut khom nei huna Myanmar hian President tharan la lut dona Senior General Min Aung chu President tura rinani lain an Ramdan pui noya President hian sipai ho tulu ber Commander in Chief din hun nen achil kop theilo nia soi ani boka chutenga ni chuan mi pui ngai vena hlo thar viau maya an President tur hi Min Aung Hlaing delavin midang anda mel tunari chuan anda mel nia rinania maro chu anda ani pona hming mai ani ngai don a chan chu sipai ro relna nia ho tulu ber chu Min Aung Hlaing ani alangai chhun zom zel dona President chu khovel mi pui le khovel sarkarin an rin thei na turin an ram sarkar in rel bolna punpui mo tak changtu ni dona wangin President hi chu amhinga da ve ngai tiang chau ani ome ole nilani khan Min Aung Hlaing hian President in Union Consultative Council adin phalna dana siama Hepol chairman hian thunei na sang taka nei dona hewang hian sarkar thara President ni kherlovin apon lam atanga thunun turin council chairman a omzok mai an ring ani Union election chuan in thlana hian mi maktadoi som pathum chuang in vote an thlak ni nan soya hi vote nei thei zat maktadoi som ni pali chuang atangin za somnga pali borvel an tling USDP hian vote kla atangin za somli pali an hu phak ani chutila chuan Myanmar po hian tho pui tu le thlop tu an nei ve ring thawa kan pon thin ta kang khan Myanmar hi economy lama tunari chuan ram mi pui ten re thei veo na chukin leilung hausakna a an hausa a an leilung hausakna hi mi pui ten an chhor lo mai zo kani chumi ni wangin Myanmar a rorel tu te sipai ni emo mi pui sarkar an ni emo sarkar tam tak chuan an tho pui ve tho hi anga ya sipai hian a phong laman chel mi aw wang hian India tan po biak chiat chin ni lo kan ti fo kha chuwangin India tan po hian Myanmar sipai sarkar rorel tu te hi akom ngei alangai ve tho ani achan chu khochak lam China hian Myanmar hi alu chuana sa a in thian thatna thuk tak China hian anei pui ania chuwangin India hian khochak lam Southeast Asia lam tho pui azon na konga hianin Myanmar hi akong pui mo takani boxi wangte tin infrastructure angchi tuna hei ekis policy India na kalpuina konga po Myanmar hian thuk takin poimo na hanaya ketit Kaladan multimodal transport project a kalpuina te po Myanmar hian poimo na takanai ani kha chuti angani wangchon India sarkar tan po Myanmar arorel mek tu po ni se abiak chiat hi athiang lo ani chuti lai chuan Russia Myanmar chuan kumwa chunga tan sipai thodun na in rem na an ziak
kumsang ni somni pakhatha Myanmar sipaiten civil sarkar thu nei na an hne chu hnuwa ram tam zawk chuan Myanmar an thlop nan ti top hloma Russia le China ero chuan an tho puin an ti top lova Burma hian sipai man ruwa alak lu na ber heng ram pahnih te hi alani mek ani Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu chuan Myanmar chu atloa Myanmar sipai ho tu acting president Min Aung Hlaing nen anin hmuwa in remna an ziak Shoigu chuan Russia in Myanmar ram hruai tuin an ram himna tur le thuam chakna tura amhalak na athlop ti soin Russia laka in ngat ngam zel turin acha in remna an je hi defense lamaram pahni te thodun na zaw zok siamna tura ni ti state media te chuan an soya ma se thukim chang an tar lang lova heti la hian zirchiang tu lam chuanin Russia in remna siam pui hi Myanmar sipai thu nei na so nge zel na tur ni an soi ve bokani po tun lai chu abstain file hi khovel in kan ngai ven tlang ani hi ke ni hian kan puang claim khop maya US Department of Justice chuan January ni somthum sa ni somni paruka American financier no pang tam tak khoi khem le midang nom chen na atana lakho ma puwa thiam lo chantir Jeffrey Epstein chungchang chuina file ti chhuwa chuan ngong anei lian khop mai file ti chhuwa hian minglang tam tak ram le pol roi tu engemaw zat an ni na atangin an bang boka chu tiang chuan ngong hi lian khop maya Epstein file hian politician te sumdong te milar tam tak te thala ka langa ma se poi khoina ra phlak tak thlenga anin nam hnoi ve ti fin fiana aum lo ani tam tak chu chuiji mek an nia hemi rol hian file ti chuam hming le thalak lang ring hot chu thil dik lo tia anin nam hnoi ti na ani lo thung ani World Economic Forum ho tu Norway Minister Louis Borge-Blendt chu kumsang le som parer le som pakwa abstain nen zanri an kil dun ti hriat ani awangin Brent chu chui chen turin ati Norway Prime Minister Louis Thorbjørn Jagland po Epstein na email anin thon engemaw zat alan awangin police ten an chui chiang mek boka Jordan Rama Norway ram palai na thok mek Mona Joel po chui ni in an ha tangin choltir ri ani Epstein hian Joel fate panhi le pasalta na thuro chia US dollar maktadwai som ada ania soi ani American engineer Dean Kamen Sekwai din tu po Epstein file an thalak hona alan awangin an ha tangin a chola American attorney Brett Karp chu Epstein kumsang ni le som panga azanri an kil hona anei hona chungchanga in biak na email alan telo wangin na tangin na bang boka Slovenia sarkara National Security Advisor Miroslav Lajcek chu Epstein nen me chungchang an soidun na text message alan wangin na tangin na bang boka France film producer le actor Caroline Leng po an chung ko le Epstein in zom na tarlan ani wangin film producer group ho tu ni na tangin na bang boka US Senator Louis George Mitchell chu Epstein nen in zomna an lo nei to awangin Northern Ireland na University Belfast chuan Institute for Global Peace Security and Justice atangina pai boka sanele somni paret Olympic Games nei tura Los Angeles Organizing Committee Chairman Casey Wasserman po faila alana wangin bang turan norran ni vele mekani ole pon tur tam takom ma se kha ti china khan kan handu tok le photanga tu thar berber in dona tu thar rambial boina international news politics le kai noite he channel a hian ti chhuwa thina nian lo ngai chang zel don ya